mu gihe igikomangoma kizaragwa ingoma ya Arabia Saudite Mohammed bin Salman ari mu ruzinduko rwe rwa mbere Washington kuva mu 2018, we na Donald Trump babashijwe kwishwa ry'umunyamakuru Jamal Khashoggi, umunya-Arabia Saudite wiciwe muri ambasade ya Arabia Saudite Istanbul mu 2018. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko uwo munyamakuru yari umuntu utavugwaho rumwe, ariko ko igikomangoma Mohammed bin Salman ntacyo yari azi kwiyicwa rye. Mohammed bin Salman mu birori yari yateguriwe yavuze ko iyicwa ry'uyu munyamakuru Jamal Khashoggi ryabaye ikosa rikomeye cyane. Iki ni ikibazo cyagiye gitera amakimbirane akomeye hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite mu gihe kirekire. Ubwo umunyamakuru yarabajije kwicwa ry'uyu mugabo bivugwa ko yishwe ku itegeko rya Mohammed bin Salman, Donald Trump yamusubije ati muravuga ku muntu utaravugwagaho rumwe, umuntu watezaga impaka cyane. Ati abantu benshi ntabwo bakunda guriya mugabo, waba umukunda cyangwa se utamukunda, ibintu byabaye byarabaye, ariko Mohammed bin Salman ntacyo yarabiziho, niko Donald Trump yavuze. Yari muri Bureau Oval yicaye iruhande rw'igikomangoma cya Arabia Saudite, yongeraho ati kandi reka icyo tugihagarikiraho, ntabwo mukwiye gukomeza gushyira umushyitsi wacu mu kaga mubaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Yavugaga asa n'ufite umujinya mwinshi abwira umunyamakuru wa ABC warubajije icyo kibazo. Uyu munyamakuru Jamal Khashoggi yishwe mu 2018, akaba yarandikiraga ikinyamakuru The Washington Post. Mohammed bin Salman uyobora Arabia Saudite ari mu ruzinduko rwe rwa mbere Washington kuva Jamal Khashoggi yakwicwa hari mu kwa 10 mu 2018. Uyu wari umunyamakuru w'umunya-Arabia Saudite yaratuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yakundaga kunenga cyane ubutegetsi bwa Arabia Saudite. Khashoggi yiciwe muri konsula ya Arabia Saudite Istanbul muri Turukiya, bikavugwa ko yishwe n'aboherejwe baturutse Riyadh. Umubiri we ntabwo yigeze ubonekana n'ubu, nubwo service z'ubutasi za Amerika zashinje MBS cyangwa se Mohammed bin Salman, ariko ntabwo yigeze agerwaho n'ibihano bya Washington. Nyuma yo kubanza guhakana iyicwa ry'uyu munyamakuru, Arabia Saudite yaje kwemera ko uyu munyamakuru yishwe n'abanya-Arabia Saudite bikorera ku giti cyabo batatumwe na leta. Ni iki Donald Trump akeneye kuri Mohammed bin Salman? Uyu mugabo ko yafashwe igihe kinini nk'umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umunyagitugu uhonyora uburenganzira bwa muntu, wishe umunya-Arabia Saudite ufite ahuriye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni iki cyatumye noneho Donald Trump ajya ku ruhande rwa MBS? Ubundi uyu MBS we ni muntu ki? Tubahaye ikaze. Sinzi niba waruzi inkuru, ariko mudasobwa ya mbere yabayeho yitwaga Electronic Numerical Integrator in Computer, yakozwe mu 1942. Yapimaga toni 27 z'uburemere, ikajya ahantu hapima metero kare 167. Yanganaga n'inzu. Muri iki gihe nta watekerezaga ko uyu munsi mudasobwa izabikwirwa mu mufuko w'umwambaro, kandi birebana nayo byose abahanga bo muri WGP Group Technology bakabikora mu kanya gato cyane. WGP Group Technology ni ikigo gifite aba-engineer bazobereye cyane mu birebana na computer byose, haba mu kuzikanika, kubaka imbuga za internet cyangwa website development na mobile application development, gushyira ikoranabuhanga mu bintu bitandukanye nk'ibikoresho byo mu nzu, ibizwi nka IoT systems and AI driven solution. Ibi ni ugukora ku buryo bimwe mu bikoresho nk'ibyo mu rugo, ibyo mu kazi nko mu buhinzi, mu bwikorezi n'ahandi bikora nk'ibiza ubwenge. Ni nko gukora ku buryo inzugi zikingura, amatara akaba yakwiyatsa, bimwe mu bikoresho bikikoresha. Muri WGP Group Technology kandi dukora ibyitwa 3D printing, imitako, ibikoresho byo mu biro, bimwe mu bikoresho byo mu rugo n'ibindi byinshi watekerezaga ko bikorerwa kure. Muri WGP Group Technology babikorera design bakanabiprintinga kubera ko bafite imashini ikora 3D printing. Tugira kandi cloud hosting kubifuza service zo kubika data zo ku mbuga za internet. Dufite server nini kandi zigezweho. Muri WGP Group Technology kandi tunatanga imenyereza mwuga ku banyeshuri baba biga mu mashuri yisumbuye, kaminuza ndetse na professional internship. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 95 57 15 16. Wanasura urubuga rwacu rwa internet wa#WGPGroupTechnology.com. Ushobora no gusura imbuga nkoranyambaga zacu Facebook na Instagram, hose ni WGP Group Technology. Ntabwo ubuzima bwacu bwigeze bworoha nk'uyu munsi igihe WGP Group Technology yari itaraza. Mohammed bin Salman mu ruzinduko rwe rwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 2018 yahise atangaza umushinga w'ishoramari rya miliyari 1,000 z'amadolari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo Joe Biden yari yarashyize MBS ku ruhande ndetse avuga ko umwanya we uri muri gereza, Perezida Donald Trump
we yamwakiriye mu cyubahiro kirenze icyo yakiriyemo abandi bayobozi bose bagiye basura White House kuva yagaruka ku butegetsi mu kwa mbere. Yagize ati uyu munsi muri Bureau Oval dufite umugabo wubashywe cyane ku isi, inshuti y'igihe kirekire, inshuti nziza cyane. Ati ndishimira cyane ibikorwa yakoze. Ibyo yakoze ni ibintu biteye amatsiko, haba mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse no mu bindi byose. Niko yavugaga MBS. Wumvise uko Joe Biden wamuvuga, ntabwo wamenya ko barimo bavuga umuntu umwe. Ku ruhande rwe igikomangoma MBS ntabwo yagiye muri Amerika imbokoboko. Yahise yemerera perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko agiye gushora muri icyo gihugu miliyari 1,000, iyo ni trillion imwe y'amadolari. Yari asanzwe yarashoye muri Amerika miliyari 600 z'amadolari. Iyi ni imwe mu nyungu zatumye Donald Trump yemera gufunga amaso ku bibi byose bishinjwa MBS. None Amerika yatangiye kumufata nk'umuntu w'igitangaza wakoreye isi ibikorwa by'akataraboneka. Ikindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite basinye amasezerano y'ubufatanye ku ngufu za nucleaire zikoreshwa mu nyungu z'abaturage. Ni amasezerano yemewe atanga urufatiro rwemewe n'amategeko rwo gukorana mu mishinga izazana miliyari z'amadolari mu gihe cy'imyaka myinshi, kandi kazakorwa hubahirizwa amategeko yo kurwanya ikwirakwira ry'intwaro za kirimbuzi nk'uko byatangarijwe muri White House. Byongeye, nk'uko itangazo basohora ibivuga, Perezida Donald Trump yahaye uburenganzira busesuye amasezerano yagutse yo kugurisha intwaro kuri Arabia Saudite, arimo avuga ko Amerika izagurisha Arabia Saudite indege z'intambara zo mu bwoko bwa F-35 zifite ikoranabuhanga rihanitse kandi rigezweho. Donald Trump yizeye kandi ku rundi ruhande ko Arabia Saudite izinjira mu masezerano ya Abraham, umushinga we ukomeye ugamije kunoza no gusubiza mu buryo umubano hagati y'ibihugu by'Abarabu na Isiraheli. Yizeye ko Arabia Saudite izemera Isiraheli nk'igihugu. Gusa kuri iyi ngingo uyu muyobozi wa Arabia Saudite ibi yabyitonzemo cyane, aragira ati turifuza kuba mu masezerano ya Abraham, ariko nanone turashaka kwemeza ko inzira iganisha ku gisubizo cy'ibihugu bibiri, two state solution, isobanutse neza. Aha yavugaga inzira yo gukemura amakimbirane ya Isiraheli na Palestine hashingwa ibihugu bibiri, icya Isiraheli n'icya Palestine. Ibi Isiraheli yarabyanze, yavuga ko nta gihugu cyitwa Palestine kigomba kubaho, hagomba kubaho Isiraheli yonyine. MBS yunzemo ati tuzakora uko dushoboye kose kugira ngo turebe ko twashyiraho ibisabwa byose biboneye vuba bishoboka kugira ngo ibi bigerweho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanatangaje ko ibyo bihugu byombi, Amerika na Arabia Saudite, byumvikanye ku bufatanye mu bijyanye n'ubwirinzi. Mohammed bin Salman arashaka kwizezwa ko igihugu cye kizacungirwa umutekano na Amerika nk'uko byakorewe Qatar. Qatar yabonye isezerano rya Amerika ryo kwirinda mu gihe yagabweho ibitero na Isiraheli. Nk'uko bimaze kuba inshuro nyinshi kuva manda ya kabiri ya Donald Trump yatangira, ububanyi n'amahanga bwa Amerika burasa n'ubufitanye isano n'imiryango ndetse n'imikoranire y'inyungu z'imari. Abahungu ba Perezida Donald Trump ndetse n'umukwe we Jared Kushner ugira uruhare rukomeye cyane mu guhuza impande mu burasirazuba bwo hagati, bakorana cyane na Arabia Saudite mu mishinga y'imari n'ubucuruzi. Gusa Donald Trump yahakanye ko hari inyungu ze bwite cyangwa iz'umuryango we zishobora guhungabanya inshingano za leta zijyanye n'icyo gihugu. Ubundi uyu MBS ni muntu ki? Mu kwezi kwa mbere mu 2015 umwami Abdullah wa Arabia Saudite wari ufite imyaka 90 icyo gihe yari mu bitaro ari mu minsi ye ya nyuma. Umuvandimwe we Salman yaragiye guhitaba umwami, maze umuhungu we Mohammed bin Salman nawe birumvikana yahise yitegura kuzafata ubutegetsi nyuma y'uko satanze cyangwa avuye ku ngoma. Iki gikomangoma kizwi cyane ku mpine z'amazina ya MBS icyo gihe yari afite imyaka 29. Yari afite imigambi ikomeye cyane ku bwami bwe, imigambi minini kurusha indi yose yabayeho mu mateka y'icyo gihugu. Gusa yari afite ubwoba ko hari abashobora kumurwanya imbere muri ubu bwami. Umunsi umwe yatumije umwe mu bakuriye umutekano ibwami, amutumiza amwizeyeho ubudahemuka. Hari mu gicuku saa 6 z'ijoro. Uwo mukozi wo hejuru ni Saad al-Jabri. Uyu yasabwe gusiga telefone ye hanze ku meza. MBS nawe abigenza atyo. Aba bagabo bombi bahuye ari bonyine. Iki gikomangoma cyari gifite ubwoba bw'abatasi b'ibwami ku buryo yanacomoye umugozi wa telefoni imwe rukumbi yari muri icyo cyumba baganiriragamo. Uko Jabri abivuga, MBS yamubwiye uko ateganya kuvana ubu bwami bwa Arabia Saudite mu gusinzira gukabije bwarimo, akabugeza ku mwanya bukwiriye mu ruhando rw'isi. Yamubwiye ko ibingibi agiye kubigeraho anyuze mu kugurisha imigabane ya leta mu kigo gitunganya petrol cya Aramco. Iyi niyo kompanyi iruta izindi zose ku isi mu gucukura no gutunganya petrol. Yanamubwiye ko ikindi ashaka gukora kugira ngo Arabia Saudite bigihangange ari uguhagarika gucungira ubukungu bw'igihugu kuri petrol gusa, bagatangira no gushora mu bindi byazamura ubukungu bw'igihugu aho gucungira kuri petrol. Yamubwiye ko azashora miliyari nyinshi z'amadolari muri kompanyi zikizamuka mu ikoranabuhanga zo muri Silicon Valley muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
yamubwiye ko azashora muri kompanyi zirimo izwi cyane ya taxi ya Uber. Yamubwiye ko azaha abagore bo muri Arabia Saudite uburenganzira bwo kujya mu mirimo, agahanga imirimo mishya igera kuri miliyoni 6. Jabri yaratangaye cyane, abaza iki gikomangoma intego z'ibyo byifuzo, maze amuha igisubizo gisobanutse. Ati wigeze wumva Alexandre le Grand? MBS naho yasoreje ikiganiro. Iyi nama yabo ngo yari kumara iminota 30, birangira imaze amasaha 3. Jabri yasohotse muri icyo cyumba asanga hari benshi bakorana muri leta bamuhamagaye inshuro nyinshi cyane baramubura. Bari bagize ubwoba kuri uko kubura kwe umwanya munini. Niwe wari ushinzwe umutekano ibwami. Inkuru yo kuzamuka gutangaje k'ubuhangange bw'uyu mugabo utegeka Arabia Saudite no kugenzura petrole yose y'iki gihugu ikora kuri buri wese, kuva kuba bari bahanganye amagana yahigitse akaba igikomangoma kizaragwa ingoma. Saad al-Jabri yari mubo hejuru cyane mu mutekano w'ibwami, ku buryo yari inshuti ikomeye y'abakuru b'ibigo by'ubutasi bya CIA muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na MI6 mu Bwongereza. Uyu munsi uyu MBS w'imyaka 38 yatangiye gushyira mu bikorwa imigambi yasobanuriye Saad al-Jabri, ari nako ashinjwa guhonyora uburenganzira bwa muntu muri Arabia Saudite, harimo ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, gukoresha igihano cy'urupfu no gufunga abahanira uburenganzira bw'abagore. Dore inkuru y'ubuzima bwa Mohammed bin Salman. Umwami wa mbere wa Arabia Saudite yabyaye abana b'abahungu 42 barimo na Salman, se wa MBS. Ikamba ryagiye rihererekanywa hagati y'abo bahungu. Ubwo babiri muri bo bapfaga bitunguranye mu 2011 ni 2012, nibwo kwa Salman nabo binjiye mu baragwa ingoma. Ibigo by'ubutasi byo mu burengerazuba byabigize business yabyo, kwiga ubu bwami ndetse no kumenya ngo ninde uzakurikiraho mu kuba umwami. Aho byari bigeze icyo gihe, MBS yari muto kandi atazwi ku buryo atanashyirwaga mu bo kurebaho. Sir John Sowers yari umukuru wa MI6, ikigo cy'ubutasi cy'Abongereza, yagikozemo kugera mu 2014. Yaragize aturebye uyu muhungu yakuriye mu gisa n'umwijima, ntabwo yari mu bavugwa bo kujya ku butegetsi. MBS kandi yakuriye mu ngoro y'ibwami, aho imyifatire mibi iyo ari yo yose igira ingaruka kuwigize. Ibi bishobora gufasha mu gusobanura imyifatire ye yo kudatekereza ku ngaruka z'ibyemezo bimwe na bimwe afata kugera nyuma yo kubona ingaruka zabyo. Ubukana bwa MBS bwatangiye kumenyekana i Riyadh ari mu myaka 10, aho bari baramuhimbye Abu Rasasa cyangwa se w'isasu. Hari nyuma yuko bivuzwe ko yohereje isasu ku iposta akaryohereza umucamanza waciye urubanza rw'umutungo mu buryo butari mu nyungu ze. Sir John Sowers ati yagiye agaragaza ubukana, yanga umuntu murega, ariko ibyo binavuze ko yabashije guca mu mpinduka undi mutegetsi wese wa Arabia Saudite atigeze ashobora. Muri zimwe mu mpinduka zishimiwe, uyu wari ukuriye MI6 avuga ko harimo kugabanya inkunga Arabia Saudite iha imisigiti n'amashuri ya Kiyisilamu by'ahandi ku isi byabaga nk'ahantu ho gutoreza abarwanyi ba jihad bakoraga iterabwoba cyane cyane burengerazuba. Nyina wa MBS, Father, nuwo mu bwoko bw'Ababedouin. Abadiplomate mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi babona ko umwami Salman yamaze imyaka myinshi afite uburwayi bwo kwibagirwa. MBS niwe muhungu we yasabaga ubufasha gusa. Benshi muri aba badiplomate bagiye bavuga ko hari inama bagiye bagirana na MBS na se. MBS yandikaga ibyo baganiriye byose kuri iPad, maze akabyohereza kuri iPad ya se nk'uburyo bwo kumufasha kumenya ibyo akurikizaho mu kuvuga. Lord Kim Darroch, uyu nguyu yahoze ari umujyanama mu by'umutekano wa David Cameron akiri minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, ati nakomezaga kwibaza niba MBS yariho yandikira se imirongo y'ibanze. MBS yasaga n'utarimo kwihanganira gutegereza ko se aba umwami, ku buryo mu 2014 bivugwa ko yatanze igitekerezo cyo kwica wari umwami se wabo Abdallah akicishwa impeta iroze yavuye mu Burusiya. Wa muyobozi wahoze ashinzwe umutekano ibwami aganira n'ibitangazamakuru yaragize ati ntabwo nzi neza bitarimo gusetsa, ariko ibyo bintu twabifashe nk'ibikomeye. Uyu avuga ko yabonye amashusho yafashwe mu ibanga na kamera z'umutekano MBS atanga icyo gitekerezo. Mu gihe kitari gito yaciwe mu rugo rw'umwami ndetse no kumuha ikiganza abivaho. Umwami Abdallah yapfuye urupfu rusanzwe, bituma umuvandimwe we Salman, se wa MBS, yima ingoma hari mu 2015. MBS ahita agirwa minisitiri w'ingabo maze ntiyatinda kujya mu ntambara. Hashize amezi 2 MBS yayoboye ubufatanye bwo mu Kigobe binjira mu ntambara yo kurwanya ba Houthi. Bari bamaze gufata igice kinini cy'uburengerazuba bwa Yemen. Aba Houthi yabafataga nk'ibikoresho bya mukeba wabo wo mu karere Iran. Iyi ntambara yavuyemo icyago gikomeye cyane, aho miliyoni z'abantu bazahajwe n'inzara. Ntabwo cyari igitekerezo kiri mu bwenge, niko Sir John Jenkins
wari ambasaderi w'Ubwongereza muri Arabia Saudite mbere gato y'iyo ntambara abivuga. Ati umwe mu bakuru mu ngabo za Amerika yambwiye ko babimenyeshejwe habura amasaha 12 ngo batere. Ni ibintu bitari byakabayeho mbere. Ibitero bya gisirikare byatumye iki gikomangoma kitari icyamamare muri Arabia Saudite cyitwa intwari y'igihugu. Ariko ryari n'ikosa rya mbere yakoze mu birebana na politike. Imyitwarire itandukanye ya MBS yari irimo kugaragara, kugabanya gufata ibyemezo mu buryo bwahozeho aho byafatwaga n'inteko y'abantu bari ku butegetsi. Yatangiye no kwanga kumvira Amerika nk'uko byari bisanzwe. Jabri agera kure agashinja MBS guhimba umukono cyangwa signature y'umwami, agasohora iteka ry'umwami ryohereza ingabo ku rugamba. Avuga ko MBS yaganiriye iby'intambara ya Yemen na White House mbere y'uko itangira, ko Susan Rice wari umujyanama mu by'umutekano wa Perezida Barack Obama yamuburiye ko Amerika yabafasha gusa mu bitero by'indege. Ariko Jabri akavuga ko MBS yashakaga cyane kwinjira muri Yemen kandi yanze kumva abanyamerika. Ati twatunguwe no kumva ko hari iteka ry'umwami ryemeje ibitero byo ku butaka. Yahimbye umukono wa se kuri iryo teka. Ubushobozi bwo mu mutwe bw'umwami bwariho bwangirika. Jabri akavuga ko ibyo avuga abikomora ku muntu wizewe kandi wari muri Minisiteri y'Ubutegetsi aho yari umukuru w'ibiro. Jabri yibuka wari ukuriye ibiro bya CIA Iliad yamubwiye uburyo yarakajwe no kuba MBS yaranze kumva abanyamerika. Yongeraho ko gutera Yemen bitari bikwiye kubaho. Sir John Sawers uhoza kuriye MEC avuga ko nubwo atazi niba koko MBS yaracuze iyo nyandiko, ngo biraboneka neza ko gutera muri Yemen cyari icyemezo cya MBS, ntabwo cyari icyemezo cya se nubwo se yakitiriwe. Kristen Fontaine-Rose uyu yabaye mu bagize inama y'umutekano ya Amerika mu gihe cya Donald Trump cya mbere, avuga ko ubwo yasomaga umwirondoro w'ibanga wa CIA ku mitekerereze y'iki gikomangoma ngo yumvise hari ikintu cyaburagamo. Ati nta bantu bameze nkawe bari kureberwaho. Yari afite ubushobozi butagira ingano, ntiyari yarigeze na rimwe avuga oya. Niwe mutegetsi muto wa mbere wari ubonetse muri icyo kiragano. Benshi muri twe muri guverinoma twari dushaje cyane ku buryo tutapfa kubyumva. Hakivugwa ku birebana n'imitekerereze ye, mu 2017 Mohammed bin Salman yaguze ishusho yamamaye cyane ku isi, bituma benshi batangira kwibaza ku buryo atekereza n'ubushake bwe bwo kwiyemeza ibintu no kudatinya guca ku ruhande ibya kera idini ya Islam igenderaho. Mu 2017 ikindi gikomangoma cya Arabia Saudite bivugwa ko cyatumwe na MBS cyakoresheje miliyoni 450 z'amadolari mu kugura ishusho ya Salvatore Mundi. N'ubu nicyo gikorwa cy'ubugeni gihenze kurusha ibindi byose ku isi. Iyo shusho yashushanyijwe na Leonardo da Vinci, ishushanya Yezu Kristo nk'umwami w'ijuru n'isi, umukiza w'isi. Mu myaka hafi 7 kuva yagurwa kugeza ubu, iyo shusho ntabwo yongeye kuboneka. Bernard Haeckel, inshuti ya MBS n'umwarimu w'amasomo ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati muri Princeton University, avuga ko nubwo hari bihuha ko iyo shusho yabimanitse mu bwato bwite bwa MBS cyangwa se mu ngoro y'ibwami, ngo nyamara iyo shusho iri mu bubiko ahantu i Geneve mu Busuwisi, kandi MBS arashaka kuzayimanika mu nzu ndangamurage iteganywa kuzubakwa mu murwa mukuru Iliad. Imigambi ya MBS kuri siporo nayo igaragaza uburyo ari umuntu ufite intego zikomeye kandi udatinya guhindura ibintu uko bimeze. Arabia Saudite irimo irasuka miliyari z'amadolari mu mikino ikomeye ku isi. Nk'ubu Arabia Saudite nizakira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu 2034. Yashoye miliyoni nyinshi z'amadolari mu kwakira imikino ya tennis na golf. MBS ni umutegetsi utita cyane ku byo mu burengerazuba bamutekerezaho, ahubwo wita cyane ku gukora ibyo ashaka mu izina ryo kugira izina rye igihangange no kugira igihugu cye igihangange. Sir John Sawers wahoza kuriye MEC kandi wahuye na MBS avuga ko MBS yifuza kubaka imbaraga ze bwite nk'umutegetsi, kandi uburyo bwonyine bwo gukora ibyo ni ukubaka imbaraga z'igihugu cye. Ibyo nibyo bimuraje ishinga. Jabri wamaze imyaka 40 mu rwego rw'umutekano rwa Arabia Saudite ntabwo yahiriwe n'ubutegetsi bwa MBS. Mu gihe yari umukuru w'ibiro by'uwahoze ari igikomangoma cyari kujya ku butegetsi Mohammed bin Nayef, yahunze ubwami ubwo MBS yajyaga ku butegetsi nyuma y'uko aburiwe n'urwego rw'ubutasi bw'igihugu cyo hanze ko ashobora kuba ari mu kaga. Ariko Jabri akavuga ko MBS yamutunguye akamwandikira ubutumwa ngo agaruke, amwizeza kumusubiza akazi ke ka mbere. Jabri ati wari umutego, ntabwo nawuguyemo. Avuga ko yari kwicwa urubozo, agafungwa cyangwa se akicwa. Ati yateguye iyicwa ryanjye, ntabwo azaruhuka atabonye mfuye, ibyo simbishidikanyaho. Arabia Saudite yahaye Interpol na Canada inyandiko zo gufata no kohereza Jabri, ariko n'ubu ntabwo birakorwa. Kwicira Jamal Khashoggi muri konsula y'ubwami bwa Arabia Saudite Istanbul mu 2018 bivugwa ko birimo akaboko ka MBS mu buryo bugoye cyane guhakana. Abicanyi 15 bakomeye cyane babikoze
bagenderaga kuri pasiporo z'abadiplomate kandi barimo benshi b'abarinzi bwite ba MBS. Umurambo wa Jamal Khashoggi ntiwigeze uboneka kandi bivugwa ko wacagaguwemo ibice n'imashini ikata cyangwa se ugashyirwa muri acide. MBS igihe cyose yahakanye ko atarazi umugambi wo kwica Khashoggi, nubwo mu 2019 yavuze ko yemeye kubyirengera kubera ko icyaha cyabaye areba. Inyandiko yari ibanga y'ubutasi bwa Amerika yasohotse mu kwa kabiri mu 2021 ivuga ko MBS ari umufatanyacyaha mu kwica Khashoggi. Uyu munsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze igihe kinini zimushinja. Perezida wazo Donald Trump avuga ko MBS atarazi ibyicwa ry'uyu mugabo. Kuri bamwe uruhande rwa Donald Trump rushingiye ku nyungu za politike ndetse n'inyungu z'ubukungu. Kubera ko ukigorwa no gukodesha inzu, wibwira ko abafite inzu bose babayeho mu munezero udashira. Yego hari abishimye pe, ariko hari n'abandi batari na bake bari mu marira kubera ko bubakiwe nabi nyamara baratanze za miliyoni nyinshi. Ikibazo bagize ntabwo ari umwaku, ni uguhitamo nabi ububakira. Nyamara iyo baza guhitamo Mess Limited, ubu baba bari mu munezero nk'abandi. Mess Limited ni sosiyete y'inzobere mu bwubatsi n'ibijyanye nabwo byose. Bakora design, bagakurikirana imishinga y'ubwubatsi, bakubaka, bagakora finissage, bagatunganya imbere mu nzu n'ibindi byose bigendanye n'ubwubatsi. Ntabwo abubaka bose ari abanyamwuga, bake cyane muri bo barimo Mess Limited nibo babikora vuba mu bunyangamugayo bwinshi kandi bakabikorera hose mu gihugu, haba mu mujyi wa Kigali no mu turere. Muri Mess Limited ntabwo ari twe twavumbuye ubwubatsi, ariko nta ubona inzu nziza atatunyuzeho. Wowe utubwira igitekerezo cy'inzu ufite, tukagufasha kuyishushanya no kuyubaka. Igitekerezo cyawe tugiye isuri kunogeye. Mess Limited ikorera ku Muhima hafi n'inyubako ya Sofaru mu nyubako Davis ikoreramo, ni muri etage ya mbere. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 27 73 0860. Wanasura urubuga rwacu rwa internet wa@mess.rawa. Ngiyi imwe mu nzira nke zo gutunga inzu nziza mu Rwanda.